Kija sih ya, aduh. Yang beri kene-kene, cang aja melali. Mulai manis sing modal tuh. Ke restoran, gitu kayak aja. Hehehe, akhirnya kulo tuh man masih ada warung. Li tuh kurang romantis Nawang Li. Yang ngajak Cang melali tuh ke restoran kek gitu loh Li. Aneh makan enak-enak gitu Nawang Li. Li tuh mula muani sing modal Li. Asal bertanggal-tanggal wayah tuh Cang ke lapangan aja Li ya. Ke pantai aja Li ya. Nyai sing Nawang musim great nyai. Pandemi ini tuh kayak ragu tuh refreshing di tempat-tempat gini. Apa nih sing refreshing ada nih yang ada nih bisa aduh telacang gugut tuh nenek jak kene rumput-rumput ini Nawang Li. Apa rumput tunggu not. Li itu mulai nih apa sih nih? Itu. Apa nih? Cayu enak. Coba lu nah. Luwung ngesane nih, udah nyeneng nih luwung ngesane nih. Asane nih aneh di warung-warung tuh deh. Biasa. Coba. Adi jelek oh. Enggaknya sana. Kan jeleknya piye pasti lo dagang. Orang jajonnya baru kata yo. Baru apa baru jelek nih. Nih totana sakit rasanya. Nih dagangnya bilang, nih ada nih pie susu. Pie susu, pai susu, gitu nak aja. Pai susu. Begitu nih apa nih? Tadi nak pie susu nih mbak. Seneng. Nih apa nih? Nih. Nah, ya nih dagangnya orang mois. Ada mois, ada. Li pasti bakal ulo-ulo nih li. Mois tuh nak mula liu ada li. Masa? Liu ada, liu nih nuot-nuotin. Tapi nih pertama totona ada mois nenek Nawang Li. Ye, mois tuh sebenarnya sih kene rasa nenek tipuan nih. Lihat Nawang. Gimana ajak mana kema? Ada tongosnya di pabrik nih langsung 7 tahun tuh berdiri. Masa kene mois nenek ulo-ulo nih Nawang. Masa? Jadi tuh ada main jak kema jadi Pang Nawang. Maksudnya kulo yang ditu ada kue ane luwung-luwung. Kita kan nangon kuningan hari raya. Pas. Hari raya, ada odalan. Benar. Cepokan beli di Cepokan beli di tu. Ben sada nak orang open reseller Nawang Li. Masa? Oh ngalih reseller gitu. Ya Nawang Cang bisnis itu kan bisa nyela di barang. Majak kamu langsung Mi. Yang kamu berangkat Mai. Jangan ulo-ulo gitu tuh. Tungangin gua. Tong jelek tuh. Yo ulo-ulo mois palsu. Oh nih biar tongos nih li. Nih bawa lancang Nawang. Langsung di tempat produksi nih dini. Dini tuh konyangan asli nih Nawang mois nih. Nawang li arti mois tuh. Mois tuh lembut artinya sop Nawang li. Yang mois tuh sop. Jangan sing mois nyai. Man? Mores. Seneng liya li pali Nawang alina apa li dini tuh ada nama yang nenek yang ngali tuh Lolila mois. Asli, sing carane maro beli lito mois ulo-ulo tuh Nawang maro dar bajak nyangkat di gigi itu sing luwang tuh Nawang Li. Nenek asli. Nenek asli genap pada dini Nawang Li. Maro li kan apa tuh? Pae susu tuh. Dini ngale Nawang Li. Nah dini maro luwang pae susu depi mois. Luwang mas itu. Berarti kene iraku tuh mesen liu dini. Sekan nih. Sekan. Nyen Maya. Kulo. Sekan. Boleh aduh pikir. Yang kita cang jadi kenale malu kayaknya nih owner nih. Jalan cak ke open reseller kita lo. Cak dari reseller ini mendagang rainan kuningan. Jadi apa dagang tuh gini jadi. Jadi kayaknya li ngemang cang modal. Cang ale owner malu. Cak dari reseller mendagang ini kan rainan. Gampang. Pokoknya irago tuh ngadep jajo. Milihan kiri. Benar. Jadi yang penting usahanya tuh jalan. Apa bin jani pandemi itu ngai usahakan kewah. Benar. Jadi kalau makanan kan banyak yang membutuhkan. Ya benar. Jadi lebih baik tuh rago berlangganan ini. Benar, aneh asli. Mois aneh asli. Lolila mois. Lolila mois. Masuk
Jangan lalu. Jangan nih. Pokoknya- Om Swastiastu, Bu. Nggih, swastiastu. Bu, Ada yang bisa tiang bantu? tiang jagi numas jaja. Oh, bisa. Ngerarah onar Morisnya, betul nggih? Mois nggih. Oh, Mois. Kebetulan tiang Nika, honor Moisnya. Onar Mois. Oh, nggih, Bu. Bisa Tiang dibantu nggih? nggih, tiang mau kenten numas Mois tapi pang nih asli nih, Bu. Pangena, Bu. Oh, nggih, Niki dah kebetulan pas di sini dah Lolila yang asli, Mois asli Lolila. Oh, marah benar Berarti ini ya. kunian tuh palsu. Palsu tuh sing jangan to Mois niru-niru tuh nawangli. To nak Mois to nak lembut nih bepastian nawangli. Sing cara jajane beli li to anak kat gigi kles. Bu, napi kan mentan Riki, Bu. Kebetulan Macam-macamnya. banyak kita punya produknya, ada bolu kipas, bolu Mois, bolu roll, ada muffin, ada bola coklat, ada pai susu yang best seller kita, pai susu Devi juga ada. Oh, pai susu. Berarti soroh bulu ada di sini. Bukan bolu. Coba nih lembut tuh nama Mois tuh lembut Yeah. artinya nama memang liu di pasaran Ya, tuh caranya banyak. cangoran tapi ini asli. Nah, Jadi kuenya ini sudah tersebar di mana, Bu? Ini kebetulan udah seluruh Bali, di Lombok juga udah ada kok. wow. Kita udah ada reseller dari Lombok. Oh, berarti Niki open reseller juga? Iya, Open yakin. reseller nih. Itu aduh ya. Bu, yang kita tiang kan mesen semua Bisa, macam Niki bisa, nge. bisa, 1000 bisa. pieces semua nge. 1000, 2000, 3000 kita Nge. bayar. Jangan cang mesen tetona. Nanti masalah pembayarannya langsung sarang Niki Bisa, Bu nge. bisa transfer, bisa tunai. Oh, bisa. Langsung li baru Tapi nggak boleh bon, tapi nggak boleh bon. Sini ngebon. Tadi ngebon Alina. Lunas. Lunas. Pokoknya li teton jadi cangkan tinggal malu proses nih. Lo harus butuh pengorbanan emang. Aduh nih Cak terus makan. Gini nah Cak apa kadang. Jangan. Lolila Mois memang mantap. Buat kalian yang mau jadi reseller silahkan hubungi di bawah ini. Mantap. Ini ada kan? 4